Abo nonsia aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Na ya nopa nonsia kase bo ene brewie dru se yede nyina ebesomo efri yatena ye kase ye wo Watermelon Street ewo dome hanom sei no na kase bokro no a enam Sompa 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase Adwoa Radio FB ewo Paris France Sompa 101.1 ewo Takwa de eye Sompa 103.3 Techimanfo so anopai wo moje kase boni bi ewo 106.1 FM so 98.9 eye Sompa Sunyan Enkranza eye Sompa 90.7 Doma eye 101.3 Kingdom eye 106.1 FM wo Mankesimu anopai wo so efa ensem no ebi oti enka ewo dikoda no so na Sompa FM afei Facebook nso Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM Live www.sompaonline.com eho ena ensem no yaboaboa no dodo no a ena yedi egu ama ohye so se Promasido Ghana for ya womde Twisco energy drink aba edwaman so no womo eni kura ye mu na KJC Company Limited eho na dansie niema no nyina ne papa no ewo womo so eso yasene anopai Endpoint homeopathy clinic se brabeja yaresa papa na ntimi emuamu apom de ho nsem enkonkan 2074 eye na nanu mududo ya na kane no womo hye no ena ne ya ye no abefo kwanso a eboa etu nyarewa ahodo ase womo de roma ensema ahodo ye de so mu anopai Yedi mwakoti nibi NSA. Police for ya wamo ewa toye mante mwache nipa dumbieno wamu utu galamse ewa keteke kwamu. Saranso ena uko wale mensinu emua. Aprosi for achira branti biya wumsu se wakwako kosi wahaubi ewa empotemu ho. Ketekrachi Magistrate Court wamwa shopenyi biya wedi mfinshano edionum embieno se wakwako yuye niyemebi enyama benya. Penyinipa ya wada Media Coalition Against Galamsey ano na eka kire aban se mo mfa tumi krata emma womu a womu tu efom agudi a womu eni data bia bosumi ena empenyufo yesi wo se yebo nufo kokram ehu dewuro na enka ne mra hyebedwani yo wogomu Central akasa afa ho na wo apomdin ensemsem no emu no MC ya wo Doma Central mensinu emu nso de futuo bi akọ ediama Ghana fo nyina emaya wedi dem na womutia wade ase a ye mo treat wo mo no opanyi papa bontie de futuo akodiama awofo yebekọ obi man so ne de ho amane bonso abremu Adwoa Asare enemedin mene Obaapa nana ya kechre Arishmama yadamwase yen shasi ye kasebono enchimo ankasa eni waswafo yo wo atoye amantemo eyo honorable Joseph Nelson wabo aposifo ya wadamo ewo takwanswayem police commando abaso ye pa echese womo akwakoche nipa dumienu bia womo eye adwuma etu galamsey ewo eye keteke kwemu a akwakoya rehosempa na oswafo yi echese se wukopiemu ewo bonsa rea ye no ewo kwanswayem mesin emu ewa toye mantemu a se ni padum bienu posifo akwakoche womo ewo bonsra re aya womo eto efomagudie ewo kweteke kwan mu na dronam so ama honorable abo posifo na baso papa ese womo aye adwuma na honorable to aso hrm se de ye no ngokra ne se bebia galamsey tuo no akwakoduo nie se obi etu galamsey ya ma chese keteke kwan mu na womo esei eye ekwan no na womo etu galamsey no ewase a wo chese eye no nwanwa pa na wode ato posifo de nim se nipa du emienu a womo achi womo no womo hwese bra no womo ebegina emrana no ne bra no ene womo edisa de se na efata wabra wone central for din komo no sei ene odi tuja. This is very concerning, distressful. You see this it's so very bad. When we came, we saw some portions of the track and we thought that we had seen the worst of it, and this is certainly a very, very worst form, what we've seen today. And the relief is that we have an engineer here with some public-spirited individuals who are working to restore the track. At least it's some relief. There's a lot to be done. This is a long track.
from Takwa all the way to Takra. The question is, this is what we have seen today. What is happening on the other side? You and I, are unaware. It could be worse. The media must follow this case. The point where these ones, are put behind bars for years. We also make the news public that those who are engaged in these activities will face the full rigors of the law. Nipo kasa ye Honorable Joseph Nelson we atoye mantemu soafo na wo wie ye no wode adesede mu odin edito Western Central Operation Command nanimo SS site wo no wo mo wese wo mo ni bekọ ho pa na se wo mo hwe nipa bonfo a wo besan so akọ so wo mo kotu galamse no sankofo ni nyina wo se wo che wo mu. They've observed the security forces that are engaged in operations occasionally to take them out of the various places where they ply their trade. They know that when operations happen, it takes a while for the security services to come back, and so they quickly regroup and then go back to site to work. And so I told, like you heard, I told the operations commander for this command, Western Central Command, that they must do more, to monitor. Atoye mantemu soafo Honorable Joseph Nelson nene ene ekoti ye no. Yetoa ensem no so aprosifo wo wale mensin no mo ewo etife poe mantemu atra brantie bia wadi emfihia no aduonu enum 25 years edin ba ye Rafai Tahiru na wo mu esusu se ono ankasa ekita akode a yedi pre nipa emane yeye ma wokochiri nipa baako ewo mpotem ho no mo ye wale ho eto hye ne so na nya asem kuma na wokoto hye saa nipa kro no so eye na wotwe no wieye memene dan bosumi ne dan na etoso enan na wo mu kire mu se Tahiru ni nipa mienu bia na eka wo ho no sesi ade wo mu de wo ho akangura eye nipa mienu no a eka Tahiru no ho no na wo mu kire a nipa na wo mu koto hye no so no de aprosifo na mfa mase wo ye oba se wo ye bema na emom no wo mu kire sa nipa kro no wo mu susu se wo wi a mobile phone wo mpotem ho ena Tahiru ni na mfofo mienu no koto hye nipa kro no eso ene wo mu je ni nsam niema na wo kita nyina pia no hye abobo yayi bi mu na ene wo mu sibam no pa nya asem ketwa wo mu bro no pa wo mu wie no wo mu de enkrantie bi etwitwa abrantie no haw no moma so ena afa ne honam akwa no ebi na ensamtwofo nkratase aprosifo di ba enwa no wo mu kire mu se wo mu anu wo mu gina ho ehye de yekoso no bi ne kwaje nipa kro no efiri Tahiru ne namfofo ne nsam ehwa no wo de ne pe wale aban ya asabia ko esense se de na abrantie no ana nipa kro no wo matwitwa no ne se de na moje pram no na esese wo mo pa yare sabia bi ede ne kontie ho en wo de ne ko ese de be ya a doctor fo no betimi ahye ama nipa kro ne ho ato no na no kwasiada en na prosifo enya asutire se Rafai Tahiru ya ye ka ne ho asemi wakokobo ne ho adwa ewo tampulungu eno ye mpotemu bia ewo wale ho ene sampapa wo mu koye no wo mu ko hu se Tahiru no wo ho no wo mu chie no bia ya no wo hye no wo mu bo search wo dem ho no wo mu hu se enkrantie ya moja ye ho ne ma bia yedi pre nipa mane ye ni nyina bi ehye Tahiru dem ho ene wo mu sesa ni nyina enti ye kasai wakwakodi aprosifo nsemu a wo mu da so a ye hwehwemu wo asem no ho a wo mu chie mu se wo de no kɔ akwakopie mu ewo mrana nim na wakwakoyi ensama hodo bi ano Openyi bi a wedi mfisha no eduonum emienu ya ye friend Isaac Adunete tete Ketekrachi Magistrate Court ahye ne se wonkoda efiase bosome de baako du enwotwe na wonye adwumaden emfa enka ho papa yi ameka no wasemi oye fishama na oyi nsum nam na yese epo bosome de ne de na etoso edu emienu ewa afiye emo ena ebeto odwase wakwakopie mo ewo voter lake wonomo ensuom wonomo ena adwuma wodie ene se one de owia outboard motors chese motors ya yedi si ensuo so ema boat etimi eye adwuma sa motors no ena owia na chese wakwakotom na ro enam so ama detective corporate wisdom tete wono ena ye nsem mu enhwehwemu a wode abetu dwase ebobosome ne de na etoso du ebiedo ena ebeto wonmo enimo ese papa yi akwakowia outboard motors no ya okwakoton na wodi mienu kwakwakohye uncompleted building edan ya wo musia
won mu enwieye wodi mienu akwahye ho ena baako de waye na adwen se okwa akoton na police for cha say sa outboard motors yi sa wo hwe eboa eda ho a na kopeso okoton ho a na eye 20,000 Ghana cedis na cha say kanisi kano 200 million ebusua enye sika ketoa ena papa eye se wo kwa akoton na okoton ye ewo eye Volta region from Mantemo edwom ena oye so okwa akoton a nipa oye so wo ton outboard motors yi ede amado no wo hwe ya ase motors no onim nipa kora ye ne dia eno enti onam so ema ofre opanyi a eye ne dia eye yibra jowonu zuli wono ena na motosi eye ne dia papa na auto motors ni eto sa friends mahu motors bi opanyi bi eba beton na motors no asa wo de no mahu de ne da ewa na papa yi edi amerika ya obepiem wo no mo apa obedru ya no na chese motors no eye ne dia ena sa nipa mienu dia auto motors no ene dia motors ni eye ne dia no wo mo kabo mu no mo chi opanyi Isaac ese wo mo ede ne ekwa akoma eye aposifo apa wo mo de wo mo ekoma aposifo so ye hwehwemu no na chese se ne medi kan ekan ye no motor sunu embienu ode akwa akosie edan ya wo mu si a wo mu nwieye ana baako no ye se okwa akoton na posifo ebusa no hani wogi tumu ese botos ni de wowie ma posifo edi na chi a so wongo che bebi a miedu na aka no ewo wode posifo kwache wo mu a ema posifo do eyi motos ni embienu na ne ya meka sei Ketekrachi Magistrate Court etina asem so a wo mo hye opanyi ese onkode efiase boso me baako du nwotwe na onye adwumaten emfa enkan ewo krono ba oboye no ehun ye to so ewon senfofro emu panyini pa woda media coalition against galamsey ano eye Dr. Ken Ashigbe opanyino e de ato minerals commission enimu se wo monhwe wo manfa tumi krata amfa ma wo mo a wo mu tu efumagudi a wo mu enni ho kwan se wo mu etuo na afeso so wabra wo mu ni minerals data na we kura no ye was small scale miners na wo mu no de wo mu no wo madwuma a wo mo ye no wo mu tu efumagudi ne de na so regulations ahodo ho no mo a ebata ho a esese minerals commission for wo hwese sa anwumaku no wo mu edibegu akwam no mo de adwuma na eno wo ka che wo mo se obi biara a wo small scale miner ya woni sa minerals data no ensesa ye pene ema no etu efumagudie na minerals commission for wo kire mu se ehu behia se wo mba yire niema mu dankran ewo wo maso ye ho se de be ya enfa nsunsu asoboni bia enkoto yensu ahodo so ena afa ye mpotem no de nsem we nyina etudwa ewo alumni seminar nhyem kese bia ekoso ewo takrade ase. It is best practice for the award of mining license to be preceded by exploratory permits. This enables the miner to have reliable information on the mineralization of an area and decide whether the project is profitable. For small-scale mining, Minerals Commission, you do not require applicants of small-scale mining licenses to undertake exploration before issuing them with a license. This essentially reduces the activity of small-scale miners to a try-and-acquire. So it's a gamble or chance activity. The government should provide adequate funding and mandate to the Ghana Geological Survey Authority to provide basic exploration services to prospective small-scale miners at a fee. Dr. Ken Ashigbe, wono ene convener Emma Media Coalition Against Galamsey. Enkanimra shebedwedi ya na wono ewo Gomwa Central ya wono kro ya eye oswafo abedi etue ya wohwe emma enkwada eye die ewonsam so eye oru agere Rahel Apple enura na eye na woda na ogina na woda no so se ne enya anim se October bia empanifo eye si wo se nofo mu kokram yembo hu dewuro na yehwe na emma ye wo omai emu no wo mo enhwe so wo mbekwa ya sabia na ya hwehwe mo awese womo enya nufo mu kokram yade ebiana se wodi kan ehudi a ene wo behu ni ntam na waso ano na eno nam so ama eno ada wobra na ye honorable Rahel Apple na woda ni nti oyi sada no esi wodomo edebo dewuro ekasa kire ema ye wo omei emu se yakase nufo mu kokram yade no a yade ehu pa enti se wo yoba abribia no e wo se wo fato ho so se wankwa ya sabia kwa do busu bibia no e wo se wo kwa ya sabia baako se bia usikakura ni fie no na Dr.
NHS fo ko gina no fo no so na ye hwe se kokram yade bi woye bia na afa so wo se no kra danche a wade foi wo mo twempena nka ho se wo hodo mo ya wasa wo ma ukunu wotimi so no funu mo hwe se bio do kokram ye ka ho asemi ebi wo ho na no obi kra ebusa se mema no oya doctor na so oya nurse enti wo masancheche yi sa se be ya ema no ebeti ase na wo mu etimi ahwehwe wo mu enufu mu na honorable eto aso ekyemu se esanse de wurubo no enhyada enkoninti no obi wo hodo mu a o chese won de ofo boka enya swan enya de obekwa ya sabia ama ya kwa kwhwe de nufu ne mu nti oto wodo mu a abra e wo so okwa ya sabia obekwa do na chese kokram yade wanya bi e wodo nufu ne mu na eba ne sa no a sebe ya obeso ado no eya na edin pa ahwe ye kra na amowa to ya no e wo ensie do eno no no abo chese enimanu ya no ensese wunya yade no kwa asa na wakwa ya sabia wo hodo mu a bribia no ko ne enko cheke ebe se bio yade wanya bia na woto so e de sede mu oden eto aban no animo esa aban no enhwe ene se ntrofo na de wurubo no entimi nko so pa na ema no se bio ema bi wo kro a wo mu eni TV wo mu ni radio wo mu tikwaye bi mu enti kwan ben so no obefa so a wo mu ebehu ana wo mbete no fo mu kokram yade ase enti ebe se mensentrofo ne aban no wonyi nkofo a wo mbewurawura mu akwase ho na wo mu kwa bodewuru e de afa no kromu no fo mu kokram yade ehu na boa ama ema ya wo mu enya no fo mu kokram yade no eso ebete no ode ne kasa ebewie no wo se yade ya fredo HPV vaccination na enche bia fi na wotwe mu kwa ya hyase kwa ye ba bewo sapade no wo se obesere ese nkwada obi a ya wadu mfinhia eso do wo be kodo akwakowo sapane bi ye eno do wo betimi abo ho ban e de free cervical cancer yade no eho enti nkwada no ye hwe nim kwan se ye bewo nkwada dodo a paneye ewo omai emu enti obi amfa ne ho nyim se ba yi asa yade ye nyina ye mfa ye ho enkonkote wo yi eye nsem wo a de kwoto eye na abefo dintafudie so adopai ye kenkan e de amamu Yedaso jina pomudin ensemu Doma Central aban krache eye onunyanfo Dominic Adoma meyawo ono ena ahye omanfo e woni mpotam ho nyina enkran se womu eni yankasa Ghana yenuane no womu ma no enoso ewo womu afia hoduo emu na afa se de be ya womu betimi abom ho ban e de afri nyare wa hoduo bi ti se sikire yade mojabroso ene nyare wa hoduo betene nipa so anempese ebetu akono wose nanse mu ntemu de ase kan foods no konkomu nuane no ne abrofo no nuane ne ade no ya doso ewo yefia hodo mu ene den pass wo benya kwunsu so ani kontomre ne sane amane no wadie no wo se honom so na hoden no ewo enti wadie futuo ene wode kɔ ade amomafo a ewo ne potam wo nyina se wo mo emfasa suban yi enhye wo ho na wo mo ntwom ho emfree hypertension ne niema bi a etete sa ho Yade aba mojabroso on esichire yade na mojabroso na esichire yade no apart from say ebia no na obi no ma menya bia osu nya bi nya ka say obetima inherit obetima nya through hereditary no ye wo ya susu ya brabo bia ye bo a ode ba de kan insano bebre ode ba ne de ono so do onkowe kwapia fo no nkobura otisi motu no on koku no ono ne da bia eno so tindi nya bi ye dua na ye di sade na bebrebe no ode ba na dwendwene ya mfaso ni so eno so de ba mesre bia nko cheke e wo sora betre de so yo oni sura na wa hwo ye mesra ye eni ya yekotie yeyi eye Doma Central aban krachi panyini onunyanfo Dominic Adoma ameyawo Get workers abono so dwomtireni edema Federation of Physically Disabled eye ora osai yaw na wode afutu emu oden akode ama emema titru ni awafo no se berba se umpe oba na se bio enkwanyinsɛ no na emetete no titru ema wo mu edidem ewo memu o kye se emema ni bo hono mu a wo hu se bio wedidem no na wakwa kwanyinsɛ no na akwa akode da basabasa na wanyinsɛ oba no afa na o money treatment a se boni beka so omo twitino odini ya odinani ewa awade no mu ntuba hono na oba no ne namu sa sebio na wafomu ahwe ne nkwa to se eba ne sa no a eya na ha adwen obi a wadi dem eye nipa te se ye ne a enti ehu wo mu a eya ye hu se ye nyina ye nipa na sebio bibi ne torch makakra ema sebio watimi edidem wobra woni sentrofo di nkomo no ora osayaw sei no de tudwa na aba warisemu a ye nuanom ma no mama na face die nanso ma no titiro bi mama bi ne be enyensan a so be ya obegye no oya asodie ma no enti bia ono no ho kire no ana memfa se wadi dem a opem wa firi bi ho no no se na atwa no ho ahwe ne ba enti ono se ye be sere
ye nuanom se o didama no nkyerɛ sɛ wadwene na me hu dandini bi a wa wo dandini ni a megina ma wo mamu enum me mani ne bokasa ye eye oru a ose ya no wie ye no na ode ade sedi e mo de eto aban no ene menslika chipanyi mrahye bedwani ye wo empoto mo no mo me kire brekum west e kire se wo mo ehia officer ba bi a wo mo betena won a wodi dam e wo mamu no se wokopie mu wo brekum west a wo bu ni office ba bi wo betena kra se bi o wo mbeje nkofo asem na wo mo aka enti no be kire se aban no e be ye wo mo moa na wo mo nya office e wo brekum west na ye me brekum na brekum ani ye wo no yesi ye dan no bi ewo ho na yese yeti ye ho ba agyengyene no akoye se yasan aba beto fo nkora na yese mfiedu a eba no mu ran ya ye pese fa ne se enka ye benya ba bi a obeye ye center na nka yesi ebia ye mfa se besi dan na nka ye FM Nipo kasa ye eye dwomtene ya woda Federation of Physically Disabled ora osei ya wodene ene ekotie ye kan wo say aha eye Sompa 106.5 FM Accra na KJC Company Limited anopa no nsia kase ye bono na ye kenkan edema na kwaku jesidie anana na kojo jesidie ye kai wo say eho na adansie niema papa nyina no ne doso puo no ewo enti kone koto niema no wo ho sanse adomu eda no so nti eda no hya ase a wo bewie ukoto no wo ba bi a ebedum finfi ho na akasi honom ye wo cement a ye di esidan ye iron rods ye wo roofing sheets ye wo nadoa plywood building wires ne niema hodo bebrenu a enchense no wo de bodan no so a ensuo beto ewia bebo said ye temono no a saa na beye dan bi wo honom asini aboso pa na afentamu wo twem wo ho na hwese de dan no aye no a wo bekasa jama enchense ne kora no dada bi ne de aboso so se na eye mono na Kojo JC Company Limited ni yekamfo ede amaw anopai enkrani kumase branches no edo super ye ewo honum number obefre no eye 0204 355 040 0204 355 040 otonso a yedi gukamu na yedi akwakoja umpewe na opedien anopai ayaresa papa de eye endpoint homeopathy clinical se edin wankasa ene ne honam se enti unyara wahodo atiti unyara wo de kohodom a eho enanyare wani nyina ba stop no ewo doctor sebra mo am wo hawa hodo ewo empoma warefo mo am apem mache ya mo nya bi stroke atete wabubu wagu honom ama wo ye ho hwea enyeye doctor dubu atin sebra na beja ayaresa papa ewo endpoint homeopathy clinic afei so premature ejaculation entini kidney or hawa hodo ye wo mu wahrawa no so se wo ha bi wo mu a me pa chofa kodan endpoint wo me physiotherapy ene massage nyina enkran ha de shell signboard spinters kwan no so eho ena wo matena ekese no ewo ena kumase so kronim abohia eho ena ewo number ni 0244 8670 68 0244867068 and 0274 234321 2074 new yeda wo mase sanse ina nanom dudu no anka sabre no obia ehunu babia afa ne nya binom no ene 2074 wo mo na mabefo kwan so ahye sa dudu no wo bottle kama mu na wo shop packaging ne kura ne se de yaye bottle no fefefe no a eduro no bedo okon eboa busi immune system no enti mu anyare wakodo abeda mo so ache bi ti se hepatitis B ni C kidney hawa hodo obaye wa fichiri komu nsem enhyedan koye nka bone wawanumu afi yam kro osa bi aduane to yam abuei anto yam so abuei ne nyina 2074 unya binom a ebebuei ye pa FDA 4 age atum se eye eti unum ha bia ne hu ne momadro we no se wafa yafunu ana o makoda no fu ana wonya nimfie no dumienu a wonka ho mo pe dodo etu no okan shi drug lane eho ena obenya bi kumase so ashtown colina herbal ebi ewo honum 0246 073498 0246 073498 and 0501628931 Promasido Ghana Limited new
woman na de Twisco energy food drink aba adwama so a anope ye twetwetwe bia bobo bie se breakfast ansa na ye ba betena hanom as low as 2 Ghana cedis ubetimi enya sachet baako na wo de agu wo glass mu anasa wo cup mu na afa wo de milk tuwa bi afra wo na wo kɔ no ubetimi di nso hia ye ubetimi so edi ensonyu aye baby tonton niema we nyina na provision shop bia no okwaso pe Twisco energy food drink ena fort wom ena vitamins dodro no so ne de ahyemuma FDA fo so agye atomu pepepe enti eyade se ubetimi enya bi ewo be ye tonton sane ma nyina na wato womo ena no pay womo eso yasne ye dan ye ho ye ba ye be kwa amano ne ye de ensama hodo efiri ho nso ba ato amso Sompa FM. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mufua tontonte yenum sane e fadwen ne e fadwen ampa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yinso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a o ma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and a 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoi atom na ehefa na moko yeko ye train wo garden nim na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discus ye train efisa ye pesa ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what Twisco munukra energy boosting vitamins ni minerals a e bo kunim difo tisemwa mama ye dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA agi edwedie nkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA agi adwadie nkratoyi atum.
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yɛda mo asese mo atwen yame adane ye ho aba yɛde kasebo no ekowie amanone na Malawi mampanyini Peter Mutarika wono na so afenai mu eswai sanse wono wo manfo ato aba edi ayino nansen mu entamu owrai wadi mfihia no aduowotwe enum 85 years na enran wo so afenai mu eswaye said ye beya wo betimi ayen hyehyeye mapa ede ama Malawi man no wabra wo swai no en wodi tu dwasa wo ba ye wahunu se wo hawa hodo bebre no a ene wo man no emu enuane ho nsem enkoyie afi wo manfo living no so no pressure wo mu de bia sikasema ye basa Malawi man no bosia bo na ekuma ban no eniema hodo bebre wo ho no mu a enkoyie mabunu wo mu nya adwuma nye enti wo no abai de wo se we will fix the country. Not to say we dey as we betam Ghana ye hashtag no wo de akọ enti wo se wo beye ni obetimi bia said ye beya wo betimi ahye atoto niema ama Malawi man no so etumi afa nintuma pa efra awie aha ene de nsem no esisa fei ena ode wafidie no ato ho no a ne ye de bai na de di mu akote ni bi ni sa prosifo akyere abrante bia wadi mfihia no aduonu num ewo wale sanse wakoto ede ahye obi so atwitwa no sanso na prosifo ya womo ewo takwan swayom nso akoche nipa du emienu bia womo ukotu galamse ewo keteke kwam afutu akọ ede ama minerals commission se womo nhwe no womo amma ho kwan se small scale miners a womu any minerals data no womu ebeye adwuma no Ketekrachi Magistrate Court ashe opanyi bia wadi mfinhia no aduonum emienu wo ye feshaban se wonkwade fiase posome de baako du enwotwe na ebika ho ena no pay ye de free Sompa 106.5 FM Accra eto peti ye branches ahodo ye wo Ghana ha nyina Kumase takwa de techiman sunyan nkranza doma Mankesim Kingdom 106.1 ena fe social media platforms ahodo nyina so aseda no eye nana KJC Company Limited ne dia sanso ena Pomasido Ghana for wo de 2 square baso ya senator 74 ye da wo mo ase endpoint homeopathic clinic nso wo mo eso ya sene anopay Adwoa Asare Obaapa Nana ya keche